Na watch you way na watch back wa emu ayedin e de ma Ghana fo a enya asem ketebusa fo na watch way mu enko ano nipa bese eye enan ko na ebusa fo sabre womo ato nananom ewo ensiedo na kwan ye wo fa so to nananom ewo ensiedo na ama ensem no emu ayedin efa sa ekwan no eso na nipa nan yi ameka mo asem yi enu miensa eye enkwala kra enkwala under age teze wonim say wo mu ni ha bia mo awofo eno hwe wo mu ne de say de keka ho ena peni ba ko ye ticheni na de say wo mu eto nananom ewo sede na kwan ye wo fa so ede to nananom ewo ensiedo no say womo a ehye womo akonfo na nipa nan ya obeto so kra de no ena nse asem no awoso Ganafo a ama emu aye den se sabre de nipa pepre ahwehwe se benya enso ano ede afa ensem ya ekoso no na ebusuafo Letitia Pinaman tre na wachi ahya sei woto na nanom won se do 14-year-old miracle preparatory school student JHS 3 student na wo buye no brand news no eba ye chawo semino ewo TV so ma for ehwene se na akola bia nidi Edin Christian Bobie Ansa a ono nso edi 9 years a wo class 3 woko school ewo New Age International School eno no wo atonsu dompeme ase akola Christian Ansa yi etimi ahye Letitia ewo no nsem ne de kokoba ye se na ofa so ewuye no edina so ede yesuesia mo no so ebusafo bram ne mu kasei ahye no wakonfo amakro yi ato nananom ewo ensedo 9-year-old boy ebusafo ne nana ekire nsem no na se ato no avrepo ato no te se benabo ene de keka ho na yekotie nana no se na ensem no ode etudwa na yeba machemu achemu ajo antimage Magreta de na kwala 9 years wafa atade ahye no akonfo ya medwene ho kora menti ase wafa atade ya de enko jame amuna dwom woso obekwa chire no so wonko ndi owura de ma wa mada no anam de ka che msi omma me de meko because me say bia obe tibetime abedi mechi bizo timi ya mesa no edi medika no aba me da me ko e kira me kunu se me kwa aba once me ko me kunu se te kwa na no se tadani ni ono so ti se nti wuntimi nsa na ho kwadi boni bia papa no wonhu ba na bisa na se waba aso wonhu no na mse ame nso mi dia na me no amadu ya ne ti mi di agukuru potu na me ko pe manches mi du ho no ma anya bi no wawura na taade esoro fam ni nyina agu ho wono so oba beda wuro no ho say ya na ju say ya wi o so de atade say pa ba shada akora yesu osha onyi ya na ni fira de ono aye de obedie mi hunu bi sada ndi enam say eh asa ko wi no wa ba beda nam de nam nyina ho twa anu ya mi bie katese bie ni say ya ona asha ho akonfa na abobe tu ewia timi tia mu ka siese eh edi ayami o na momra na Christian na ewu no nti wo mo se antimage so die Christian woni na ha se sie de ko wuse na mo se momra no ahya no ho akonfo ampa mo nyina fiofo nyina agi se twi wo mo ba ya wona se we wo se empedua e se mosquito ko ehya so yi bi na atare na se empedua no so na me de so se spirit ni bo wura no na obi ahye no nti omo me practice ana sister bi ko to wo no pam ono enye bi omo mi enye bi na sister no ko to wo no pam ma de che no na no be yesa mo chiri na omo chiri say ebo na ya yemra ene ne bo na ya ba ya twero ma no asem nti me de be mai station fo no ene nsam twerofo se ya wade bi wo ho a mu yi ni kakra mu nyai musu mo be ya ye gete akora no ni ho akora na mu be yi na wia ayi no ayi no me yansa na mu ayi no ndu akora na bedan
saa tam de okogini kura wo ye de kura o dem obehwe ti de meka kire wo se mesira wo mo ade bia ti se ne de aya wo mo susu nyi na de pa ne yi kire ene nie ma bo ne se mo de mo no kura ka wo de ya ne yi picture no abato so enti ni ba no so wo hwe no na ewura abinu no odi na ni cheki bibia wo hu dia ti de meka kire mo nsa dwurofo kakra no mo na mo de ko mo so yi therefore dia bedru die enye stakeholders yentinje mu entempa so na yenye ejuma na entisi say enyeme ya ekoso enwo kwa me kire enkwala sa bre wo mu ekunkunkunku mu ho edifi eye wo man yi emu me ka stakeholders anata say me frɛ asofo me frɛ eye mostemi for imam akase wo mu kire ebie mu nso no me sa etonkra de afra aban abambofo awofo media for sabre de wo bono yen Kenya eye ewude no adoso mikumi hu no aye bebrede na esi de na akobone a ene enkwa enno nipa konbi ma enkwala ene wo musi gina yese wo beku mo na me ka ne san wo bia nso le dwuma no nye ne yie sa wo fo mo mani akwo mo ma wo hwe mo efi ko ni mo fi be mu a ebeboa eye abambofo so hwe so mo beboban yie na wo ma yo madwuma yi a sa anya ma bi se basically se mpo so obi na 80 bone for some say and what they stage say suicide no so wo ye le dwuma yi a wo behwe na sa e honom no so ahwe no ache ni pakoro no na se emranim ne de no akogina wo na de sefata de bia no so banya ne de and aban so de se enko yi wo aye oman mu na ni pantibi enya asumdwe enya ahoto emmo ne bra no so aban yi we de yesre wonka na won fanto no so no wonye na eye mikumu ma frustrated depression e ba bebre fi no e honom so no ensi e wo honom za so e na sofo ni imams ne tese e so ahodo amebu omudin no won so akyerɛkyerɛ no won nkɔ ka ne de no de hye ni pankran de ma ni panya awotoso men ni panya enidaso se obra no mu eye de se de rawa e be ye no won so enhya senka nsem ni biem no mu hye ni pankran won kyerɛ nipa odo se de be ya obi kura po akɔ ateti mu a obo say eye odo ewo ko bi munti betimi de wato nipa because nipa ye de na so nipa nam de wuntime enreda nti ye ma sa eye esu ne eban no emrebem ena biem so media for dia me boy de rubo no se da bro yi e kana se mo se de rubo no akrobo fie ni ye kyerɛkyerɛ ewo eye TV so movies mu ne de keka won no yesre ye ntete so na ene enkola 9 years 11 years 14 years ene kuku omo de na eye Ghana ya bedru ya ene suicide so abeye de bia da wo sore asem a wote e wo basum yenhwe niensi anokwa me de nsem ne besi ase wo a wo hwe ye amano boy wa gyentre bia wo fa wo bia no bomodi a na fa to ayen awo ye comment section ho na fa so me na biem so no share video we on all the social media platforms na entimi entrenko echire na wo bia entimi enti na won tru ho anomo na ebiem so follow ye awo social media platforms Instagram Twitter @tumagh_ Facebook @tumagh me din de na aba wo so a me de besi a nyame ya adoma e be di share be makramo